Għalfejn l-iGaming. Din hija domanda illi l-imsieħba tal-pjattaforma iGen iriduk tarbel meta tkun qed tfittex impjieg ġdid. Dan is-sit elettroniku ġab flimkien kumpaniji tal-logħob Diġitali bbażati Malta li jridu jħajru aktar Maltin jinbtu karriera f'din l-industrija. Il-Kap Eżekuttiv ta' iGen, Enrico Bradamente, spjega ma' One News illi attwalment hemm numru sostanzjali ta' ħaddiema barranin jaħdmu fl-industrija lokali. Iżda bħalissa hemm 700 post ta' xogħol disponibbli li kapaċi jimtlew mill-Maltin. We would like to encourage more of the local Maltese professionals to consider iGaming. And that's where the why iGaming has come up as a cheeky question. But fundamentally, we would like to provide this website, this resource, that has a lot of different information so that people in general, but in particular the local Maltese, get information about which gaming jobs are available. Mistoqsi għalfejn iGen għażlet lil Malta bħala il-bażi tagħha il-Kap Eżekuttiv wieġeb. Malta has been the home for gaming for the past 15 years. And in Europe, but I would argue worldwide, when it comes to online gaming, it remains the only real hub for the gaming industry. Dan kollu se jsiru wkoll bisħab ma' Gaming Malta. Waqt it-tnedija tas-sit l-uffiċjal kap tal-operat ta' Gaming Malta Ivan Filletti qal li dan is-sit se joffri informazzjoni wkoll dwar kif wieħed għandu jersaq lejn karriera f'din l-industrija. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo qal li dan kollu se jimxi id-fit mal-viżjoni tal-Gvern dwar Malta aktar diġitali. Industrija li minkejja l-pandemija baqgħet ukoll tissaħħaħ. U allura din l-inizjattiva se tkompli tgħin biex insaħħu dejjem iżjed l-aspett diġitali tal-ekonomija ta' pajjiżna. Fi qegħdin naraw li l-viżjoni tal-Gvern hija dik li mmorru lejn Malta diġitali, dik illi dejjem iżjed anke nollu l-skills tal-poplu Malti wawċi kollu kemmu sabiex bekk kulħadd ikun jista' ikompli avvanza dejjem iżjed il qudiem fil-karriera tiegħu u anke ikollu impjieg illi jagħti verament valur ta' ħajja aħjar.